Il-weda tal-Gvern mas-Santwarji tal-Annimali ta' Servizzi Veterinarji b'Xejn inżammet għal sena oħra u disaqdiet mhux governattivi attivi f'dan il-qasam ingħataw bejniethom 33,000 euro biex tkun provduta lilhom assistenza veterinarja bla ħlas. Laqdiet li se jingħataw 40 euro għal kull kelb jew qattus huma Carers for Stray and Abandoned Felines, Island Sanctuary Association, National Cat Society, Association for Abandoned Animals, Noah's Ark Foundation, Animal Care Malta, SPCA Malta, Stray Animal Support Group u Love for Strays Malta. Dawn se jbenefikaw mill-ammont sieħ mingħajr ma joħorġu spejjeż amministrattivi żejda. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri spjega li laqdiet qed jiġu allokati somma globali skont kemm għandhom annimali wara li dan ġie verifikat mad-database tal-microchip. Qegħdin nagħtu flus lill-NGOs tagħna skont kemm għandhom annimali ġewwa s-santwarji sabiex ikunu jistgħu jkopru l-ispiża veterinarja u vet care li hemm bżonn isiru fuq l-annimali li hemm ġewwa s-santwarji. Illum propju qegħdin nagħtu 33,000 euro imqasmin lil 9 NGOs, ovvjament skont il-proporzjon ta' annimali li għandha fis-santwarji. Fit-tmiem il-konferenza, rappreżentanti mill-laqdiet tal-annimali ingħataw envelop bil-flus skont lot li huma eliġibbli għaliha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.